زوج لون في ذاك وليد انا فاش نعمر هذا النظام ديك قالت لك رفز ويتيد واش تلاقينا بون لا جيتار نخدم هكا ستوندار ديجا بور كومونسي جو بروفيتي واش تلاقينا وقت كثيرا هكا ستوندار سينو هاد فور سي ديفيسيل ا جوي du coup, je vais en profiter. On a déjà donc on va essayer de démarrer la chanson. On va essayer de s'accrocher avec démarrer le terrain. Donc on va démarrer la chanson. Je vais essayer de voir que une fois nous faisons un petit appareil allez, c'est parti. Bon, voilà, nous fait un peu pareil, mais bon. Donc, là, on va essayer de un capot. Donc on va poser le capot juste là. On va juste se concentrer à les notes d'agui. وقينا يبجوي لا رول ضد النوتة اللي انت دون الفيد لقينا توالي ما تدفع لي فريمون فاسيل. Donc ça ne pas rien. Donc voilà, pour éviter de contrôler toujours la game. Donc c'est plus facile à se faire un capot. Après, tu vois, je على ما كني ذاقيت اللام وقينا ذا الفيد. Donc زعما ما بارتي دوث من ذاقينا تشكل الفيد مي زعما ما في تبع مام طون سي با لا مام غام دونك وتصفى مليح. كتساعدوا ذاك ماش ما اللي نوتاكيو تسمع مليح زعما هذا تشوف شي راه مي سي با غاف. دونك تاكيت كوماسي طبعا زعما في دون في encore une fois. Pas تقلب. Voilà, là, exit تقلب. Vous appuyez dans le vide.
Voilà, bon, ça تعاود en même temps, donc voilà, on peut parler des différentes notes dans les séries de donc ça gay, dans le vide, le guinard, gay, dans le vide, gay, tigina. Allez, c'est parti. Donc, vous avez plusieurs fois, puisque tu n'auras pas vraiment donc ça sert à rien. Donc voilà, elle est relativement facile une fois que vous faites un capoeira guinea, pareil, ça devient une chanson assez classique. Donc, après vous allez arriver. Ça c'est tout.